پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи тилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо бинандаҳои азиз мегардонем. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия. бо мақсади баланд бардоштани сатҳи некуаҳволӣ ва таъмини ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, мутобиқи моддаҳои 143, 147 ва 149 Кодекси меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон, моддаи 36 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати давлатӣ, моддаҳои 12 ва 51 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ва моддаи 49 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини нафақаи хизматчиёни ҳарбӣ фармон медиҳам. аз 1 сентябри соли 2026 ҳадди аққали музди меҳнат барои тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии ҷумҳурӣ ба андозаи 1300 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда шавад. маоши вазифавии кормандони муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумии соҳаи маориф 25% зиёд карда шавад. маоши вазифавии кормандони муассисаҳои дигари соҳаи маориф, соҳаҳои илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ ва муассисаҳои дигари буҷетӣ 20% зиёд карда шавад. андозаи маоши заминавӣ барои ҳисоб намудани маоши вазифавии кормандони соҳаи тандурустӣ 20% зиёд карда шуда 893 сомонӣ муқаррар карда шавад. андозаи маоши заминавӣ ҳамчун асоси коэффициентҳои таърифӣ барои хизматчиёни давлатии мансабҳои маъмурии категорияҳои олӣ 1614 сомонӣ, якум, дуюм, сеюм, чоруми хизмати давлатии мақомоти идораи давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот 1506 сомонӣ ва барои мансабҳои маъмурии категорияҳои панҷум, шашум, ҳафтуми хизмати давлатии мақомоти зикргардида 1668 сомонӣ муқаррар карда шавад. стипендияҳои амалкунандаи донишҷӯён ва намудҳои дигари стипендия, аз ҷумла стипендияҳои президентӣ ба ғайр аз курсантҳои муассисаҳои олии ҳарбӣ ва академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 20% зиёд карда шаванд. маоши вазифавӣ, меъёрҳои таърифии хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва кормандони дигари ин мақомот ба андозаи 20% зиёд карда шавад. маоши заминавӣ барои ҳисоб намудани коэффициентҳо барои рутбаҳои ҳарбии хизматчиёни ҳарбӣ ва махсуси кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз рутбаи қаторӣ то лейтенант 2002 сомонӣ ва аз рутбаи лейтенанти калон то генерали артиш 1800 сомонӣ муқаррар карда шавад. андозаи маоши заминавӣ ҳамчун асоси коэффициентҳои таърифӣ барои хизматчиёни давлатии мансабҳои маъмурии категорияҳои олӣ, якум, дуюм, сеюм, чоруми хизмати давлатии мақомоти идораи давлатӣ ки дар сохторҳои ҳарбӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ фаъолият менамоянд 1800 сомонӣ ва барои мансабҳои маъмурии категорияҳои панҷум, шашум, ҳафтуми хизмати давлатии мақомоти зикргардида 2002 сомонӣ муқаррар карда шавад.
нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ, инчунин иловапулӣ ба онҳо тибқи муқаррароти моддаи 51 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ва андозаи нафақаи заминавӣ дар сатҳи таварруми соли 2025, вале на кам аз 15% аз андозаи муқарраршудаашон индексатсия карда шаванд. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ амалишавии фармони мазкурро дар соли 2026 аз ҳисоби маблағҳои дар буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои маблағгузории фонди музди меҳнат ва таъминоти нафақа пешбинӣ шуда, маблағҳои бақияи озод, иҷрои барзиёди даромади буҷети ҷумҳуриявӣ, буҷетҳои маҳаллӣ ва буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҳисоби сарфаи моддаҳои ҳимояшавандаи буҷет, аз навтақсимкунии моддаҳои дигари хароҷот, маблағҳои захиравии буҷети давлатӣ ва маблағҳои махсуси ташкилотҳои буҷетӣ таъмин намоянд. дар муҳлати 1 моҳ қарорҳои худро ба фармони мазкур мутобиқ намоянд. ҳисобкунии музди миёнаи меҳнат барои пардохти рухсатиҳои меҳнатӣ, кӯмакпулӣ дар вақти аз кор рафтан, кӯмакпулӣ барои корношоямии муваққатӣ ва ҳолатҳои дигари ба пардохти музди меҳнати алоқаманд ба ғайр аз нафақаро мутобиқи тартиби ҳисоб кардани музди миёнаи меҳнати корманд дар ҳамаи ҳолатҳо пардохти кафолатнок ҳангоми иҷрои вазифаҳои давлатӣ ё ҷамъиятӣ, ҳангоми пардохти музди муҳлати рухсатӣ, ҳангоми пардохти музди меҳнати давраи гузаронидан ба кори дигар, ба ғайр аз музди миёнаи меҳнат ҳангоми таъмин намудани нафақа ки бо қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июни соли 2007 таҳти рақами 313 тасдиқ шудааст, амалӣ намоянд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 14 январи соли 2026. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаи баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолиро яке аз афзалиятҳои аввалиндараҷаи сиёсати иқтисодию иҷтимоии давлат муайян намудаанд. дар ин робита моҳи декабри соли 2025 ҳангоми ироаи паёми навбатии худ ҷиҳати идома додани ғамхории давлат ба мардуми кишвар, боз ҳам баландбардоштани сатҳи некуаҳволии сокинон ва тақвият бахшидани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дастур доданд ки аз 1 сентябри соли 2026 маоши вазифавии хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, муассисаҳои соҳаи маориф, илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва кормандони ташкилотҳои дигари буҷетӣ, инчунин стипендия ва нафақа зиёд карда шавад. дар ин раванд фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 январи соли 2026 рақами 1132 дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия ба тасвиб расид. бо таваҷҷӯҳ ба маблағгузории соҳаи маориф ва дастгирии иҷтимоии кормандони ин соҳа тибқи фармони мазкур маоши вазифавии кормандони муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумии соҳаи маориф 25% зиёд мегардад. маоши вазифавии кормандони дигар муассисаҳои соҳаи маориф аз ҷумла муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, мактабҳои махсуси варзишӣ, донишкадаю марказҳои такмили ихтисос ва дигар муассисаҳои соҳаи маориф ва муассисаҳои илмӣ ба андозаи 20% зиёд карда мешавад. музди меҳнати кормандони соҳаи тандурустӣ аз ҷумла аз рӯи мансабҳои сартабиб, табиб, кормандони миёна ва кормандони хурди тиббии муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ, беморхонаҳо, марказҳои саломатӣ ва дигар муассисаҳои соҳаи тандурустӣ 20% зиёд гардида, пардохти он аз рӯи дастурамал оид ба тартиби таъин ва пардохти музди меҳнати кормандони ташкилоту муассисаҳои тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. маоши кормандоне ки дар соҳаи таъминоти иҷтимоӣ фаъолият менамоянд 20% зиёд мегардад, яъне маоши вазифавии кормандони тиббӣ, маъмурӣ ва хоҷагии хона-интернатҳо барои маъюбону пиронсолон, дигар муассисаҳои низоми иҷтимоӣ аз ҷумла осоишгоҳҳо,
لیتسه اینترنت های کسبی مخصوصی معیوبان، شعبه های کمک اجتماعی در خانه و دیگر مؤسسه های ساحه به همین اندازه زیاد کرده می شود. اینچنین مزد مهنت کارمندان ساحه فرهنگ از جمله کتابخانه ها، آثارخانه ها، تئاترهای دولتی، مطبوعات دوری، تلویزیون و رادیو و دیگر مؤسسه های ساحه فرهنگ 20% زیاد کرده شده طبق ترتیب معین شده پرداخت می گردد. با مقصد جلب نمودن متخصصان بالایوقت به خدمت دولتی، اندازه معاش زمینوی برای منصب‌های مأموری خدمت دولتی، مقامات اداره دولتی، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و مقامات خود اداره کنی شهرک و دهات 20% زیاد می شود. در اساس فرمان مذکور، معاش وظیفوی کارمندان دیگر مؤسسه و تشکیلات ها نیز که از حساب بودجت دولتی مبلغ گذاری می شوند به اندازه 20% زیاد می گردد. همزمان با این از 1 سپتامبر سال 2026 نفقه های سقورتوی، مهنتی و اجتماعی اینچنین علاوه پولی به آنها طبق مقررات ماده 51 قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه های سقورتوی و دولتی و اندازه نفقه زمینوی در سطح تورم سال 2025 ولی نه کم از 15% از اندازه مقرر شده شان ایندکساسیا یعنی زیاد کرده می شود. طبق فرمان مذکور از 1 سپتامبر سال 2026 حداقل مزد مهنت در تمام ساحه‌های اقتصادیات کشور به اندازه 1300 سومانی در یک ماه مقرر کرده می شود. یعنی مزد مهنت ماهانه کارمندان در همه مؤسسه و تشکیلات ها و کارخانه ها صرف نظر از شکل مالکیتشان از 1 سپتامبر سال 2026 نباید از 1300 سومانی کم باشد. در اساس فرمان ذکر شده استیپندیاهای عمل کننده از جمله استیپندیاهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای خوانندگان و دانشجویان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی، ابتدایی و میانه کسبی، برای دانشجویان مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی، اسپیرانتان مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی و علمی و استیپندیای دولتی برای دانشجویان مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی نیز 20% زیاد کرده می شود. مبلغ گذاری معاش زیاد شده پورا از حساب مبلغ های بودجت دولتی تامین کرده می شود. مزد معاش و نفقه بلند می گردد. این اقدام قدمی استوار به سوی آینده بهتر، دستگیری مهنتکشان و احترام به سابقه داران است. ساختن مسئولیت است، آباد کردن افتخار. روند کارهای آبادانی در کشور. کشت زمین ها اساس استحصال محصولات کشاورزی. آماده‌سازی زمین، شودگار، کشت تخمی، تکنیکای معاصر در صحرا، چراندیشی‌های خواجگیداران برای حاصل فراوان. آزمون راه رشد، دستگیری و موفقیت، اشتراک فعال، سهم در آینده درخشان کشور، زیاد گردیدن تعداد خواهشمندان و توجه حکومت کشور در این سمت. شرح این و دیگر خبرها در نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار. منتظم بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم و در مجموع نیک و احوالی هر فرد کشور هدف اولی دولت و حکومت مملکت است. در اساس توجه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تنها 5 سال اخیر مزد میانه مهنت در کشور هم بلند برداشته شده به بیشتر از 100% برابر گردید. اینک سال 2026 نیز این تدبیر ثمرناک عملی کرده می شود. شرح فخرالدین محمد یوسف. مرحله نوین رشد اجتماعی و اقتصادی مملکت با دورنمای سمت‌های مهم در اساس سیاست دولتی ثمرناک تحکیم می‌یابد. اینک تدبیر نوبتی در سمت تقویت بخشیدن سطح حفظ اجتماعی اهالی و زیاد نمودن معاش عمل کننده وظیفوی، تامین رشد استوار، بالا بردن نشاندهنده‌های اقتصادی و خاصه در زمینه آن مسائل مهم جامعه نیک و احوالی پیوسته در مد نظر بوده در روند تحولات با سرعت جهانی معاصر که با دیگرگونی‌های کلی جریان دارد در جمهوری تاجیکستان از روی برنامه و نقشه‌های مکمل تأمین و تحکیم بخشیده می‌شود. طوری از نشاندهنده‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی برمی‌آید در نتیجه تطبیق ثمرناک اصلاحات اقتصادی عملی نمودن استراتژی
стратегияҳо ва барномаҳо даромади пули аҳолӣ аз 26 миллиард сомонии соли 2015 то ба 165 миллиард сомонӣ дар соли 2025, яъне беш аз 6 баробар афзоиш ёфтааст. яъне нишондиҳандаи мазкур то рафт бо зиёдшавии бештар ба қайд гирифта мешавад ва музди миёнаи меҳнату андозаи миёнаи нафақа ҳар сол афзоиш меёбад. ҳамин гуна бо таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ ҳар сол аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар заминаи сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати мамлакат бо мақсади тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия, тадбирҳо андешида шуда маоши амалкунанда ва нафақаву стипендияҳо баланд бардошта мешаванд. боиси ифтихор ва хушҳолист ки дар паёми навбатӣ роҳбари давлат асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум, барои баланд бардоштани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ маошҳои як қатор муассисаҳои давлатӣ алалхусус самти маориф баланд карда шуд. вобаста ба ин мо хушҳолӣ аз он дорем ки барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, барои баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум анамин таъсири худро мерасонад ва рӯҳияи омӯзгорон ба ин баланд мешавад. чунин падидаи нек бо роҳбаландсозии аҳолии кишвар эътимодро ба ояндаи нек дучанд намуда боиси талоши боз ҳам бештар барои рушди кишвар мегардад. ин аст ки бо заҳмати аҳлона ва ҳадафҳои созанда пешрафт хоста нишондиҳандаҳои баланд дар мамлакат таъмин шуда сатҳи некаҳолии мардум тадриҷан баланд ва даромади пулии аҳолӣ ро ба афзоиш мениҳад. бояд гуфт ки дар 5 соли охир маоши вазифавии кормандони соҳаҳои буҷетӣ дар маҷмӯъ бештар аз 100% зиёд карда шуд. чунин нишондиҳанда шаҳодати он аст ки солҳои охир маош, нафақа ва стипендияҳо нисбат ба сатҳи таваррум ба маротиб зиёд гардиданд ки бевосита ба коҳиш ёфтани сатҳи камбизоатӣ ва беҳтар гардидани шароити зиндагии мардуми кишвар мусоидат намуд. пеш аз ҳама баландбардории маош аз он дарак медиҳад ки давоми баъди солҳои ба даст овардани истиқрори суд сатҳ ва сифати беҳтаршавии иқтисодиёти мамлакати мо ва баландшавии ҳамасола маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат, рушди иқтисодиёт пеш аз ҳама ба он оварда расонид ки сатҳу сифати зиндагонии мардум дар мамлакат беҳтар гардида фазои ваҳдату ягонагӣ ва беҳтаршавии зиндагонии мардум боз ҳам аз он далолат медиҳад ки иқтисодиёти мамлакати мо рӯз то рӯз заминаи хуби рушд ва фазои иқтисодиро касб кардааст. инак дар асоси пешниҳоди паём бо дар назардошти имкониятҳои имрӯзаи иқтисодӣ ва зарурати боз ҳам беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ аз 1 сентябри соли 2026 маоши вазифавии кормандони муассисаҳои маориф аз ҷумла муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ 25%, дигар муассисаҳои соҳаи маориф, соҳаҳои илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ ва дигар муассисаҳои буҷетӣ, инчунин стипендияҳо 20% зиёд карда мешаванд. музди меҳнати амалкунандаи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ ва дигар кормандони ин мақомот 20% зиёд шуда ҳадди аққали музди меҳнат барои тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии кишвар ба андозаи 1300 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда хоҳад шуд. дар баробари ин бо мақсади беҳтар намудани вазъи иҷтимоии табақаҳои осебпазири аҳолӣ аз 1 сентябри соли 2026 нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ, инчунин иловапулӣ ба онҳо тибқи муқаррароти моддаи 51 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ва андозаи нафақаи заминавӣ накам аз 15% аз андозаи муқарраршудаашон индексатсия ё худ зиёд карда мешаванд. дар маҷмӯъ ҳадафҳо ва стратегияи баландбардоштани сатҳи некаҳолии мардуми Тоҷикистон, сарчашмаҳои маблағгузорӣ, татбиқи барномавии нақшаҳои рушди иқтисодии мамлакат, идоракунии самаранок ва роҳҳои таъмини афзалиятҳои кишвар шуд мақсади муҳим ба баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ нигаронда шудааст ки ҳамасола бо натиҷаҳои нав ба нав ба қайд гирифта мешаванд. зиёд намудани нафақа сарфи назар аз таъсири буҳронҳо аз афзалиятҳои сиёсати иҷтимоии роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар беҳтарнамоии шароити зиндагии мардум маҳсуб меёбад. баъд аз ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ҳамасола маоши вазифавии кормандони соҳаи бюҷетӣ ва нафақа афзуда дар кам кардани сатҳи камбизоатӣ, таъмини некуаҳволии аҳолӣ мусоидат намуда истодааст. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд дар ин хусус.
با مقصد بهتر نمودن وضع اجتماعی طبقه‌های آسیب‌پذیر اهالی از 1 سپتامبر سال 2026 نفقه‌های سقوطی، مهنتی و اجتماعی اینچنین علاوه پولی به آنها طبق مقررات ماده 51 قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه‌های سقوطی و دولتی و اندازه نفقه زمینوی در سطح تورم سال 2025 ولی نه کمتر از 15% از اندازه مقرر شده اشان زیاد کرده می شوند. تاکید نمودند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن ارائه پیام. صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته تبلیغ‌های مشخص اندازه شده ایستاده است. اندازه نفقه‌گیران از جمله نفقه‌های سقوطی، مهنتی، اجتماعی اینچنین علاوه پولی به آنها در اساس مقررات ماده 51 قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه‌های سقوطی و دولتی از 1 سپتامبر سال 2026 اندازه نفقه آنها 15%، یعنی از اندازه مقرر گردشون 100 زیاد کرده می شوند. در شرایط زیاد شدن بحران‌های جهانی، اقدام زیاد نمودن نفقه از افضلیت‌های سیاست اجتماعی رهبر دولت در بهترنمایی شرایط زندگی اهالی ارزیابی می‌گردد. از سال 2020 تا این جانب در اساس فرمان‌های پرزیدنت تاجیکستان اندازه نفقه شهروندان یعنی 6 مرتبه زیاد گردیده است. اگر ما قیاس کنیم در حساب اندازه میانه نفقه شهروندان یعنی از سال 2020 یعنی 320 سوم تشکیل میداد، در سال 2025 یعنی با 515 سوم برابر گردید، یعنی 60% اندازه نفقه شهروندان زیاد گردیده است. اندازه نفقه زمینوی از 207 سوم سال 2020 و 357 سوم در سال 2025 برابر گردید، یعنی اندازه نفقه زمینوی در این مولد 70% یعنی از میانه مقرر گرده زیاد گردیده است. پیشرفتی با صورت تکنولوژی‌های رقمی و توسعه امکانات‌های ذهن سنی در جهان معاصر تقاضا می‌نماید که این دستاوردها در همه ساحه‌ها ثمرناک استفاده گردیده و منبع علاوه‌گی رشد اقتصادی و صادرات خدمت‌رسانی تبدیل داده شوند. با مقصد آسان‌تر نمودن خدمت‌رسانی‌ها و تصدیق بی‌خوف شخصیت نفقه‌گیران، اگنتی سقوط اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه شناخت چهره را به راه مانده است. در برنامه به قید گرفته نفقه‌گیران طریق شناخت چهره امکان می‌دهد که خدمت‌رسانی به نفقه‌گیران بهتر گردیده با رشد و بلند برداشتن نظام خدمت‌رسانی‌های ساحه مساعدت نماید. با حالت 1 январи سال 2026 شماره عمومی نفقه‌گیران در شهر دوشنبه 84659 نفر را تشکیل می‌دهد. مبلغ عمومی طلبات نفقه با در نظر داشت اندوخت نفقوی و کمک پولی‌ها در 12 ماه سال 2025 632 میلیون و 263 هزار و 97 سومانی را تشکیل می‌دهد. شهر دوشنبه اولین شده فهرست یگانه نفقه‌گیران پایتخت را به نظام معاصر رقمی‌کنی گذرانده از نو به قیدگیری تمام نفقه‌گیران را طریق شناخت چهره عملی نمود. به قیدگیری نوی نفقه‌گیران نظام معاصر شناخت چهره بوده تجربه نو در این سمت میباشد که به زمینه حقوقی و اقتصادی نفقه‌گیران مساعدت می‌نماید. استقلال دولتی گران ارزشترین نعمت، افتخار و ناموس وطنداری و نشان واضح هویت و خودشناسی ملی است. در شرایط کنونی مهمیت این گنجینه مقدس بیشتر گردیده حفظ آن در روند پرپیچ‌وتاب جهانی‌شوی اهمیت خاص را کسب کرده است. شرح قمرالدین حسین زاده. 34 سال می شود که جمهوری تاجیکستان در راه بنیاد جامعه دموکراتی حقوق بنیاد گام‌های استوار می‌گذارد. خلق تاجیک در پرتو سیاست پیشگرفته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با دستاورد و مظفرت‌های بی‌نظیر نائل می‌گردد.
истиқлол вожаи муқаддас, неъмати бебаҳо ва дастоварди бузурги миллати тоҷик. Истиқлол заминаи рушди соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа, кафили оромиву осудагӣ ва омили муттаҳидиву ҳамбастагӣ. Пешрафти бесобиқа, дигаргунсозиҳои куллӣ ва бунёду навсозӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба шарофати ҳамин неъмати бебаҳо амалӣ гарда, нақшаҳои бузургу ояндадор аз ҷумла ҳадафҳои калидии ҳукумати мамлакат марҳила ба марҳила табдил шуда истоданд. Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳамчун давлати соҳибихтиёр, демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявӣ дар асоси муқаррароти конститутсия ва сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи ҷаҳонӣ шоиста муаррифӣ гарда мавқеи намоёнро касб кард. истиқлолхоҳӣ дар шуъури мардуми тоҷик ин таърихи бесобиқа дорад. аслан ки бигирем аз ҳамон оғози таърих кӯшиши истиқлолхоҳӣ, озодӣ ва мустақилият дар таърихи тамаддуни мо сурат гирифтааст. аз ҳамин лиҳоз агар ки мазмуну моҳияти истиқлолро мо тавонем дар шуъури насли муосир, насли наврас, насли ҷавони имрӯз дар он шакле ки он ба ҳайси як арзиши хеле муқаддас табдил ёбад ворид созем, албатта иҷрои масъулияти хеш карда ҳисоб мешавем. дар баробари дигар самту соҳаҳои иқтисодиёт яке аз иқдомоте ки дар ин давра роҳандозӣ гардид, ин таваҷҷӯҳ ба рушди илму фарҳанг ва варзиш мебошад. бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ ба хотири рушди соҳаҳои маорифу фарҳанг тадбирҳои муҳим амалӣ гардидаанд. барои ҷалби ҷавондухтарон аз шаҳру ноҳияҳои дурдаст ва соҳибилму соҳибкас намудани онҳо квотаи президентӣ ташкил гардид ки тавассути он то имрӯз шумораи зиёди ҷавондухтарон донишгоҳу донишкадаҳои олии ҷумҳуриро хатм намуда дар соҳаҳои мухталиф фаъолият доранд. дар шуъури мардум, дар мафкураи мардум, дар зеҳни насли наврас тарбияту парвариши қимату арҷи истиқлол, моҳияти истиқлол, бузургию шукӯҳ шомати истиқлол бисёр заруру муҳим аст. яъне ки ин васила, ин раванд як ангезае аст, як таконе аст, як мактабе аст ки насли наврасро дар рӯҳияи бедорӣ, дар рӯҳияи фарҳангдӯсторӣ, дар рӯҳияи шинохти воқеият, шинохти воқеияти ҳастии миллат дар раванди таърих ба ҳамин роҳият такон медад, ангеза медад, мебарад. иқдоми дигаре барои дастгирии қишрҳо ва соҳаи маърифат намудани онҳо роҳандозӣ гардид. ин баргузор гардидани озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. тоҷикистон ватани азизман ва илм фуруғи маърифат ба ҳисоб меравад ки таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола доир мешавад. дигар дастоварди соҳиби истиқлолӣ ин рушди соҳаи варзиш ва то ба сатҳи мусобиқаҳои байналмилалӣ роҳ ёфтани варзишгарони тоҷик аст. имрӯзҳо пойтахти тоҷикистони соҳиби истиқлол шаҳри душанбе мизбони бонуфузтарин чорабиниҳои варзишӣ интихоб мешавад ки далели мавҷуд будани инфраструктураи зарурии соҳа ва мутобиқ намудани онҳо ба талаботи ҷаҳонӣ мебошад. дар замоне ки бархӯрди тамаддунҳо ва дигаргуншавии фарҳангҳо бо суръат ҷараён дорад, ҳифзи истиқлоли давлатӣ ва пойдору бегазан нигоҳ доштани ин неъмати бузурги муқаддас вазифаи ҷонии ҳар шаҳрванди мамлакат арзёбӣ шуда масъулияти бештарро тақозо мекунад. дар ноҳияи дӯстӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои созандагию бунёдкорӣ бомаром идома дошта аз 267 иншооти ба нақша гирифташуда то имрӯз 264 тои он мавриди истифода қарор гирифтааст. бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи роҳбарияти олии кишвар ки ба пуррагӣ барои беҳдошти сатҳу сифати таҳсил, фаъолият, рӯзгор ва истироҳату фароғати сокинон нигаронида шудаанд, сокинону соҳибкорони ноҳия саҳми муносиб мегузоранд. мавзӯъро исмоили соҳибназариён ва искандари саид идома медиҳанд. корҳои созандагиву бунёдкорӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи дӯстӣ бо вусъат идома дорад. тибқи иттилоъ аз 267 иншооти ба нақша гирифташуда то имрӯз 264 адади он ба истифода дода шудааст ки нишондиҳандаи баланди иҷрои саривақтии нақшаҳои пешбинишударо инъикос менамояд. дар татбиқи ин тадбирҳо дар баробари маблағҳои бюҷетӣ сокинону соҳибкорони маҳаллӣ низ бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи роҳбарияти олии кишвар саҳми фаъол гузошта дар бунёди иншооти ҷашнӣ ташаббускорӣ нишон медиҳанд. иштироки густурдаи ҷомеа далели боло рафтани масъулияти шаҳрвандӣ ва худшиносиву худогоҳии миллии онҳо маҳсуб меёбад.
با در نظر داشت آنکه سال جاری 35 سالگی استقلال دولتی تجلیل می‌گردد و در این زمینه با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سال وسعت کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان شده است. کارهای آبادانی در ناحیه دوستی باز هم تقویت می‌یابند. با اطلاع مسئولین در این زمینه تنها در سال روان افتتاح 26 انشاءات گوناگون تعینات در ناحیه دوستی به نقشه گرفته شده است. اون بنا انشاءاتی که ما با استفاده دادیم اکثریت آنها از حساب صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه و اهالی میباشد که قریب 90% این انشاءات ها را از حساب همین نفر آدمان ما با استفاده دادیم. انشاءات ساخته شده ساحه‌های مهم خواجگی خلق، معارف و تندرستی، صنعت، سودا، خدمترسانی، راه و نقلیات و ورزش را فرا گرفته برای بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی ساکنان زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در سال تحصیل 2024-25 41 سیمخانه‌های ایلاوگی از حساب کمیته پدر و مادران مورد استفاده قرار داده شد. حالا باشد 70 سیمخانه ایلاوگی هم از حساب کمیته پدر و مادران هست از حساب بودجه دولتی ساختمانشان رفته شدند که در سال تحصیل 2026-27 مورد استفاده قرار داده می شود. در مجموع تطبیق هدف‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان با هم‌آوازی وسیع جامعه عملی گردیده سال 2026 همچون مرحله نوی تقویت کارهای آبادانی و سازندگی و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی ارزیابی می‌گردد. ساکنان و صاحبکاران ناحیه دوستی ابراز می‌نمایند که من بعد هم با جانبداری از سیاست بنیادکارانه سرور دولت کارهای آبادانی را گسترش داده در تربیت نسل نورس و جوان و در روحیه وطن دوستی و خویشتن‌شناسی ملی به پایه رسانیدن آنها سهمی ارزنده خواهند گذاشت. اسماعیل صاحب نظریان، اسکندر سعید، ناحیه دوستی، اخبار. صنعت کنونی با سرعت کشور همچون یکی از هدفهای استراتژی دولت که در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی تاکید گردید امروز در عمل تطبیق می شود. در همین زمینه در شهر پنجکین فعالیت کارخانه‌های نوی استحصالی گسترش یافته به تامین بازار با محصولات وطنی و تأسیس جایهای نوی کاری مساعدت می نماید. گزارش دلیری بازار. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتیشان با مجلس عالی ذکر نمودند که تنها در یک سال اخیر یعنی در سال 2025 در تمام کشور 400 کارخانه نوی صنعتی ساخته و استفاده داده شدند. یکی از چنین کارخانه‌هایی که محض در سال 2025 و با اشتراک به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ساخته و استفاده داده شده است این کارخانه استحصال شیفر جمعیت دارای مسئولیتش محدود سلمان بینوکار می باشد. البته در 6 ماه فعالیت خود این کارخانه از آنی که نخستین کارخانه استحصال شیفر در وادی زرافشان می باشد ثمراناکی کار خود را نشان داده اینچنین در بازارهای منطقه خریداران خود را پیدا نموده است. نخستین کارخانه استحصال شیفر در شهر پنجکین که ماه ایولی سال گذشته با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مورد استفاده قرار گرفته بود امروز فعالیت خود را تدریجا گسترش می‌دهد. عین حال با جلب متخصصان و آموزش عملی کارمندان اقتدار استحصالی کارخانه رو به افزایش نهاده است. کارگران اداره و استفاده ماشین و مکانیزم‌های معاصر را از خود نموده در هر بست تا 2000 دانه شیفر استحصال می‌نمایند. ما شریف با باشر تو 6 ماه میشه در یک کارخانه استحصال شیفر کار و فعالیت کردم. ما شکر میکنیم که در مملکت ما چنین کارخانه‌های استحصالی بسیار زیاد شده ایستادند و ما جوانان شکر از آن داریم که در وطن آزاد و آرام خود کار و فعالیت کردیم. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی تاکید گردید که صنعت کنونی باید به عامل اساسی رشد اقتصاد و تامین شغل اهالی تبدیل یابد. فعالیت کارخانه مذکور نیز نمونه روشن تطبیق این هدف استراتژی به شمار می رود. عین زمان با جلب بیش از 30 نفر متخصصان پرتجربه و کارگران محلی کارگاه مذکور با تمام توانایی‌اش در دو بخش فعالیت برده ایستاده است. کارمندان در شرایط خوب کاری کار و فعالیت برده ایستادند و نیت داریم در آینده نزدیک موقع جغرافی مزاجان خود را وسیع‌تر نماییم. عین زمان کارخانه در دو بخش فعالیت نموده 30 نفر کارگر و متخصص با جای کار دائمی تامین گردیدند. با انجام یافتن بنیاد و به استفاده دادن کارگاه‌های کارکرد قوم شغل که حالا نصب تجهیزات آن ادامه دارد تأسیس باز چندین جایهای نوی کاری در نظر است. با دستور و سفارش‌های پیشوای ملت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ инчунин истифода аз дастгириҳо ва имтиёзу сабукиҳо ба соҳибкорон дар шафати ҳамин иншоот боз як корхонаи истеҳсол ва коркарди регу шағали ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди салмон бинокор бо иқтидори 120 тонна маҳсулоти тайёр дар як соат омода шуда истодааст ки дар корхонаи мазкур боз 20 нафар ҷойи корӣ таъсис дода мутахассисон ва коргарони маҳаллиро ба кори доимӣ ва маоши хуб таъмин менамояд. корхонаи истеҳсоли шифр бо сармоягузории соҳибкорони маҳаллӣ бунёд гардида бо дар назардошти талаботи бозор имконият дорад ки дар як шабонарӯз то 5000 дона шифр истеҳсол намояд. иқдоми мазкур дар доираи сиёсати саноатикунонии кишвар ки дар паёми навбатии президенти мамлакат ҳамчун самти афзалиятноки рушди иқтисод муайян гардидааст амалӣ шуда ба рушди истеҳсолоти миллӣ беҳтар гардидани сатҳи шуғли аҳолӣ ва таҳкими иқтидори иқтисодии минтақа мусоидат менамояд. далери бозор шоҳусайн солеҳиён, шаҳри панҷакент, ахбор. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар деҳаи рӯзваи ноҳияи Дарвоз бо саҳми сокинон 3 километр роҳи байнидеҳавӣ мунфарш карда мешавад. ин иқдом ба беҳтар гардидани шароити зиндагӣ ва осон намудани рафту омади сокинон мусоидат мекунад. хабарнигорини мо гузориш медиҳанд дар ин хусус. ба истиқболи сазовори ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сокинони ноҳияи Дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар баробари бунёду таҷдиди иншоотҳои гуногун таъйинот ҳамзамон ба таъмиру мунфаршнамоии роҳҳои маҳаллӣ низ таваҷҷӯҳи хоса доранд. дар деҳаи рӯзваи ҷамоати деҳоти қалаи хуми ноҳияи Дарвоз тибқи нақша чорабинҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар ҳамбастагӣ бо сокинон ва ҷавонони деҳа роҳҳои байни деҳаро ки вайрону валангор буд таъмиру мунфарш намуда истодаанд. сокинони ин рӯсто бо дилу нияти нек ҳамарӯза даст ба корҳои ободонию бунёдкорӣ зада дар ободу назарабон намудани деҳа маҳал ва ноҳия саҳми бориз мегузоранд. бошандагони ин деҳа тасмим доранд ки ба истиқболи сазовор аз ҷашни умуми миллӣ дар якҷоягӣ майдончаи варзишии замонавиро ки дарозияш 60 метр ва паҳноияш 30 метрро дар бар мегирад бо ғунҷоиши 600 ҷойи нишаст сохта ба истифода диҳанд. айни ҳол дар ин майдонча корҳо 60% ба анҷом расида дар қисматҳои дигари ин майдончаи варзишӣ корҳои сохтмонӣ аз ҷониби сокинон ва ҷавонони маҳаллӣ идома дорад. ин гуна корҳои ободониву созандагӣ дар ҳама деҳот ва маҳалҳои 4 ҷамоати ноҳияи Дарвоз бо маром идома дорад. аз ҷумла дар деҳаи Кеврони ҷамоати деҳоти Вишхар сокинону соҳибкорони ватандӯз роҳҳои дохили деҳаро ки ба таҷдиду навсозӣ ниёз доранд таъмир ва барои асфалтпӯш намудан омода намуда истодаанд. сокинони ноҳияи Дарвоз ин ҳама ободкориро бо мақсади беҳтар намудани вазъи иҷтимоии мардум арзёбӣ менамоянд. таъмину дастрасии сокинон бо роҳ аз ҷумлаи тадбирҳои ободгаронаи соҳибкорон ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат мебошад. истиқлолияти давлатӣ ва фазои орому осудаи кишвар имрӯзҳо барои сокинони кишвар тамоми шароитҳоро фароҳам оварда ки аз ин неъмати бебаҳо аз хурд то бузурги кишвар шукргузоранд. дар заминаи тадбирҳои бунёдкорона ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Дарвоз дар тамоми деҳаҳои қаламрави ноҳия роҳандозӣ мегардад симои ноҳия ва маҳаллу деҳот рӯз то рӯз зебою назарабон мегардад. чунин иқдомҳои бунёдкорӣ тибқи нақшаи таъризигардаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Дарвоз имрӯзҳо дар тамоми деҳаҳо идома дошта сокинони ин диёр мақсад доранд ки ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатиро бо амалҳои бунёдкорию созандагиҳо ва дастовардҳои арзанда истиқбол намоянд. хушназар зиё, ноҳияи Дарвоз, ахбор. давоми 10 соли охир яъне дар давраи татбиқи ду барномаи миёнамуҳлати рушди кишвар ки марҳалаҳои фосилавии иҷрои стратегияи миллии рушд то соли 2030-ро дар бар мегиранд ба хотири расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ иқдомоти муҳиму самарабахш амалӣ карда мешаванд. тафсилоти бештар дар гузориши Мансури Ҷалол. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатӣ дастовардҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро дар 10 соли сипарӣ гардида ва дурнамои рушди соҳаҳои иқтисоди миллиро барои солҳои минбаъда
معین نمودند. تدبیرهای حکومت مملکت به خاطر رشد اقتصادی ملی عملی گردیده در سال 2025 حجم مجموعی محصولات داخلی کشور به بیش از 173 میلیارد سومانی و سرعت رشد واقعی آن به 8.4% رسانیده شد. در 10 سال اخیر حجم مجموعی محصولات داخلی 3.4 برابر زیاد گردیده اقتصاد ملی هر سال به حساب میانه 7.6% افزایش یافته است. در دوره سالهای 2019-2025 در مملکت 2600 کارخانه صنعتی تأسیس داده شده، زیاده از 87000 جایهای کاری نو مهیا گردید. تنها در سال 2025 حجم استحصال محصولات صنعتی 22% افزایش یافته، استخراج کندنی‌های فایده‌ناک 3.4 مرتبه زیاد شد که این اقتدار صادراتی کشور را تقویت می‌بخشد. همزمان اسنوی ارائه پیام به مجلس عالی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دستور دادند که در سال 2026 توسط اجرای سریع و با صفت برنامه و نقشه‌های قبول گردیده تأمین نمودن سرعت رشد اقتصادی کشور باید در سطح نه کم از 8% تأمین کرده شود. عملی سازی سریع و صفتناک آن امکان می‌دهد که در 5 سال آینده حجم مجموعی محصولات داخلی 2 برابر افزایش یافته، سطح کم بضاعتی تا 5% کم و حصه طبقه میانه اهالی تا 50% زیاد گردد. در این دوره رشد اقتصادی هر سال به حساب میانه 8.7% از جمله استحصال محصولات در ساحه صنعت 20%، کشاورزی 8.4% و حجم خدمت‌رسانی‌های پلاکی 11.7% افزایش می‌یابد. با وزارت اداره‌ها و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی سپارش داده شد که برای نائل گردیدن به افضلیت‌های رشد عملی سازی سریع و پوره برنامه میانه مهلت رشد برای سال‌های 2026-2030 را تأمین نمایند. баланд бардоштани маҳсулнокии зира дар баробари риояи агротехникаи парвариш аз шудгори саривақтиву босифат вобастагӣ зиёд дорад. ин афзалиятро ба назар гирифта кишоварзони вилояти хатлон ба воситаи техникаҳои тасмачарх заминро ҷуфт карда ба кишти баҳорӣ омодагӣ мегиранд. идомаи мавзӯъ дар гузориши гулчеҳраи саттор. ягона омили фаровонҳосилӣ ин шудгори босифату саривақтӣ ба шумор меравад ки кишоварзони мамлакат танҳо бо истифода аз техникаҳои тасмачарх метавонанд ин амалро барои баландбардоштани нишондодҳои истеҳсолӣ роҳандозӣ намоянд. мувофиқи иттилои ба дастомада дар вилояти хатлон айни замон зиёда аз 450 техникаи тасмачарх ба шудгори босифати замин фаро гирифта шудааст. طبق معلومات‌های آماری در میدان 120616 گکتار شدگار زمین‌ها گذرانده شده است و در باقی مانده زمین‌ها با استفاده از تکنیک‌های تسمه‌چرخ زمین‌ها را از شدگار بوصفت برآورده برای کشت نمودن زراعت‌های بهاری از جمله کشت پخته تغییر دیده ایستاده‌اند. تجربه سال‌های اخیر نشان داد که با این راه خواجگیداران از کشتی پخته حاصلی فراوان به دست می‌آورند. اساساً از 45 تا 54 سانتی متر جفت می‌کند. مابینای زمین که تراکتور تیز می‌گردد 52 سانتی متر، بالا پایین زمینی که تراکتور اوسطتر می‌گردد وقتی گردش است 47 سانتی متر را تشکیل کرده است. فرقیت این تکنیکای پراقتدار را پختکاران اصیل به خوبی درک نموده کوشش می‌نمایند که شدگاری تمام زمین‌هایی که به کشتی پنبه‌دانه بند می‌شود با این تکنیکا به انجام رسانیده شود. کارمندان کارخانه واحد دولتی تاجیک اگرالیزینگ نیز برای هوسمندی دهقانان به کشتی یکی از زراعت‌های اساسی اهمیتی استراتژی داشته که از کارکرد نهاییش به اقتصادیات کشور منفعتی بیشتر وارد می شود برای تأمین تکنیکا به خواجگیداران کمک می رساند. خاکی که چندین سال استفاده شده است من سیاه است. از صاحب آن که 52 سانتی متر چخور کرده است من دیده شده خاکی زرد برآمده است. این برای چی زرد است؟ چندین سال است که از این حاصل گرفتگی نیست. قبط زمین با مونده باشدگی چون که تراکتورهای کلاس نقاطی جوف کردگی ده 27 سانتی متر جوف می‌کردن این خوب کمی خیلی شدگی معنی اینه برآورده. برتری بیشتر در آن است که با این تکنیکا در زمین‌های کورم آبی چقوری شدگار از 40 تا 52 سانتی متر را تشکیل می‌دهد که تمام حشرات زیر خاک، نست
نمی تامین و قبط حاصلخیز زمین با پورگی استفاده می شود. کشاورزان ولایت ختلان مقصد دارند که امسال میدان کشتی پنبه‌دانه را به 124,500 گکتار رسانند. خواجگیداران به خوبی درک میکنند که یکی از عامل‌های فراوان‌حاصلی این شدگاری با صفت است و امروز با واسطه تکنیک‌های تسمه چرخ زمین را برای کشتی بهاری آماده می‌سازند. متخصصان بر آن عقیده‌اند که سری وقت و با معیاری معین گردیده با واسطه تراکتورهای تسمه چرخ گذراندن شدگاری زمین در این روزها ناگزیر و به منفعت کشاورزان است. شدگاری بروقتی که اساس کمشوی کسلی و حشرات ضرررسان ذخیره نمی در میدانهای کشت و عامل سیرحاصلی زمینها محسوب می شود، در این شب و روز در ولایت سوغد با مرام ادامه دارد. خواجگیداران خصوصا پختکاران ولایت سوغد زمینها را اساسا با واسطه تراکتورهای تسمه چرخ شدگار می نمایند. از روند این تدبیر مهم اگرتکنیکی همکاران ما گزارش میدهند. شدگاری زمین از دوره‌های مهم و اساسی برای баланд бардоштани ҳосилнокии зироат ба ҳисоб меравад. бино ба маслиҳати олимону мутахассисони соҳа шудгори замин тавассути тракторҳои тасмачарх ва испорҳои замонавӣ сифат ва самаранокии ин тадбири муҳими агротехникиро таъмин менамояд. мустаҳкам намудани базаи техникии хоҷагию корхонаҳои кишоварзӣ бо тракторҳои тасмачарх инчунин испори онҳо ки аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад, давоми солҳои охир бо дастгирии ҳукумати кишвар корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг бо амалӣ кардани тадбирҳои зарурӣ, хусусан бо ворид намудани тракторҳои тасмачарх аз Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Беларус ва Ҷумҳурии Халқии Хитой дар баробари фароҳам овардани осонӣ самари кори деҳқононро ба маротиб зиёд намуд. аз ин имконият хоҷагидорони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд низ бархурдоранд ва дар ин шабу рӯз заминҳои аз ҳосил холишударо тавассути тракторҳои тасмачарх шудгор намуда омодагиашон ба давраи кишту кори баҳорӣ ҳамаҷониба аст. вақте ки мо дар чуқурии 35-40 сантиметр шудгорро мегузаронем, тамоми алафҳои бегонае ки ҳаст бо гузарондани пешпулукча ба так парофта мешавад, болош пурра рус мешавад ва ин ба мо имконият медиҳад ки тухмҳои алафҳои бегона нобуд шавад ва барои дар натиҷаи посидани ин барои баланд бардоштани ҳосилхезии замин ёрдами худро мерасонад. чуноне ки мегӯянд, агар мо шудгорро бо сифат дар муҳлатҳои оптималӣ гузаронем, агар ҳосили зироатҳо баланд мешавад, хоҷагиҳо аллакай барои харидорӣ намудани ин техника имконият доранд ва инро васеъ истифода мебаранд. шудгори замин тавассути тракторҳои тасмачарх яке аз талаботи асосӣ барои кишту парвариши пахта мебошад. шудгори замин бо тракторҳои тасмачарх дар чуқурии меъёрӣ барои пахта намиро нигоҳ дошта, қисми поёниро нарм карда решаи зироат аз рӯи меъёр ғизо мегирад ва дар ниҳоят хуб нашъунамо ёфта ҳосилнокӣ баланд мешавад. бо ин назардошт кишоварзони шаҳру ноҳияҳои пахтакор ашт, конибодон, бобоҷон ғафуров, сиптамин, зафаробод, ҷаббор расулов ва мастҷоҳ заминҳои киштшавандаро асосан бо тракторҳои тасмачарх шудгор мекунанд. соли гузашта мо ҳосили баланди пахтаро ёндем. шудгор бояд ҳатман бо додани нуриҳои фосфорию калигӣ ба роҳ монем, зеро ҳосилхезии заминро барқарор мекунем ва барои баланд бардоштани ҳосилнокии пахта роли муҳим мебозад. афзалияти тракторҳои тасмачарх дар он аст ки дар ҳама шароити иқлим вақти боридани барф ва ба амал омадани яхбандӣ ҳам заминро дар чуқурии меъёрӣ шудгор мекунад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, ахбор. фаъолияти назарраси ҳомиёни ватан бар он мусоидат кард ки фаъолияти нашъатҷалоб пешгирӣ карда шуда маводи зиёди нашъовар мусоида гардид. гузориши навбатӣ идомабахши ҳамин мавзӯъст. ҳифзи марзу бӯми кишвар рисолати ватандорӣ буда, ҳимояи он на танҳо вазифаи ниҳодҳои қудратӣ, балки ҳар як сокини масъулиятшинос, худогоҳ ва зираку ҳушёри меҳан мебошад. яке аз самтҳои асосии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратӣ, аз ҷумла мақомоти амният, мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашадор буда, дар ин самт фаъолияти ҷиноятии гурӯҳҳои трансмиллии нашаҷалоб ошкору пешгирӣ мекардад. аъзоёни ин гурӯҳҳо боздошт ва аз онҳо миқдори зиёди маводи мухаддир мусодира карда мешавад. мубориза бо гардиши ғайриқонунии
маодинашадор ин ҷаҳду талош барои солим нигоҳ доштани генофонди миллат, наҷоти ҳувият ва манфиатҳои миллӣ мебошад. Паҳнкунандагони маводи мухаддир ҷавононро мубталои дарди нашамандӣ мекунанд, низоми иқтисоди кишварро заиф месозанд, обрӯву эътибори байналмилалии давлатро халалдор мекунанд. зимни гузарондани чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯӣ, кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, 2 нафар аъзои гурӯҳи трансмиллии Наша Ҷаллоб, Сатторов Уктам Шамсидинович, соли тавлидаш 1981, зода ва сокини ҷамоати деҳоти Саразми шаҳри Панҷакент, ва Ҳомидов Соҳиб Амридинович, соли тавлидаш 1986, зода ва сокини ҷамоати деҳоти Саразми шаҳри Панҷакент, бо гумони даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир боздошт карда шуданд ва аз онҳо дар ҳаҷми махсусан калон 44 килограмм воситаи нашадори нави ҳашиш дарёфт ва мусодира гардид. Хуб Муҳаммад телефон кард ки биё гуфт анон бор ахёнас камтар кӯҳ ва границаи Ӯзбекистонро бурда партоям гуфт. мо ҳар демо афёна гирифта ба граница рафтем ки границада солдатои Ӯзбекистон будааст. мо ба вай кард мо бора партофта ҳаминҷо ҳар демо ҳар ду тарафа гурехтем. баъди ҳамон мана амният дошта овардам, фаҳмидам ки бори тавои соҳиб ини ҷонибек будааст. дар ҳафти пешбурди чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ муайян карда шуд ки бо дастур ва роҳнамоии саркардаи ин гурӯҳи ҷиноятӣ шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Рустамов Ҷонибек Ҳусанович, соли тавлидаш 1988, зода ва сокини деҳаи Шурчаи ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасани шаҳри Панҷакент ки айни замон дар хориҷи кишвар қарор дорад, боздоштшудагон мақсад доштанд ки воситаи нашадорро тавассути хатти сарҳади давлатӣ ба кишвари ҳамсоя интиқол диҳанд. ман наркотикати Татаров уҳтамакати саҳар ва кӯҳ ба рафтам. боло рафтам, ин 4 5 солдат Ӯзбекистон буд. 2 рӯза буд, 43-44 кило наркотик буд. Партофтама гурухтам. ман Россия рафтам. обратно Тоҷикистон ба омадам. граница ба Саразм ба амният қафидан. хона با 1 کیلو نارکوتیک بود امنیت به سپاریدم. мувофиқи маълумотномаи шуъбаи ташхиси криминалистии раисати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд маводи нашооварӣ мусодирашуда 20 килограмм нави ҳашиш ва 24 килограмм нави афюн буда, вазни умумияшон 44 килограммро ташкил медиҳад. оид ба ин ҳолат бо дастрасии моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида мавриди тафтиши пешакӣ қарор дода шуд. баъди ба итмом расидани тафтишоти пешакӣ барои қабули қарори қонунӣ парвандаи ҷиноятӣ ба мақомоти судӣ пешниҳод гардид ки дар натиҷа бо ҳукми суди шаҳри Панҷакент Сатторов Уктам Шамсидинович ба муҳлати 16 сол ва Ҳомидов Соҳиб Амридинович ба муҳлати 19 сол аз озодӣ маҳрум карда шуданд. чорабиниҳои оперативи тафтишотӣ оид ба боздошт ва истирдоди саркардаи гурӯҳи ҷиноятӣ Рустамов Ҷонибек Ҳусанович аз хориҷи кишвар ба Тоҷикистон идома доранд. ин зуҳуроти маргбор ва номатлуби қочоқбарон хилофи ақли солим ва қонунгузории кишвар мебошад. барои решакан намудани ин вабои аср мо шаҳрвандони Тоҷикистонро зарур аст ки дастаҷамъона ба муқобили ҳар як паҳнкунандаи маводи мухаддир муборизаи беамон барем, чунки омили асосии аз байн бурдани истифодаи маводи мухаддир дар байни ҷавонон пеш аз ҳама дарки баланди масъулиятшиносӣ ва қонунпазирии онҳо мебошад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади пешгирӣ аз талафоти нерӯи барқ ва истифодаи самароноки он як қатор тадбирҳои муҳимро амалӣ намуда истодааст. бо ҳамин мақсад кормандони прокуратураи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бо сокинон ва фаъолон суҳбату вохӯриҳо баргузор намуда ҷиҳати тарғиб ва ташвиқи истифодаи оқилона ва самароноки нерӯи барқ корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом доданд. гузориш дар ин хусус. кормандони прокуратураи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо мутахассисони агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар кӯчаву хиёбонҳо, бозорҳо ва маркази савдо корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида ба сокинон моҳият ва манфиати мақсаднок истифода бурдани нерӯи барқ, тағйиру иловаҳои воридгардида ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистонро шарҳу тавзеҳ доданд. кормандони прокуратураи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе корҳои фаҳмондадиҳиро миёни аҳолӣ ҷоноб намуда пайваста суҳбату вохӯриҳо гузаронда истодааст. қайд кардан ба маврид аст ки истифодабарандагони нерӯи барқ дар ноҳияи Сино пурра ба низоми билингӣ гузаронида шудааст ки ин барои коҳиш додани талафоти нерӯи барқ мусоидат мекунад. соли 2025 талафоти нерӯи барқ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе коҳиш ёфтааст ки ин дар натиҷаи гузариш ба низоми билингӣ арзёбӣ мегардад. мутахассисони соҳа таъкид менамоянд ки гузариш ба низоми билингӣ метавонад дар баробари пурсамар истифода гардидани нерӯи барқ
ба ғанӣ гардидани буҷаи ҳар як оила мусоидат намояд. истифодабарандагони нерӯи барқро зарур аст аз истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва таҷҳизоти ғайристандартӣ худдорӣ намуда нерӯи барқро сарфакорона истифода намоянд. имрӯза дар шаҳру ноҳияҳои кишвар маъракаи ниҳолшинонӣ бо маром идома дорад. сокинони кишвар кӯшиш менамоянд аз мусоидии обу ҳаво имсола самарадон истифода намуда ҳарчи бештар ниҳолҳои мевадиҳанда ва ороишию ҳамеша сабз шинонанд. чунин тадбирҳои хуррамнамоӣ дар ҷумҳурӣ амалӣ гардида бо ин роҳ мувозинати экологӣ таъмин карда мешавад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. аз моҳи январ то моҳи марти соли равон дар тоҷикистон ҳаракати ҷумҳуриявии ниҳолшинонӣ эълон гардидааст. шинонидани ниҳоли дарахтони ороишии сояафкан ва мевадиҳанда дар талу теппаҳои шоҳрои душанбе ваҳдат аз тарафи мутахассисони агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар ташкилотҳои зертовбаи он ҷиҳати татбиқи иқтисоди сабз, сабзазоркунӣ, ҳалли мушкилоти экологӣ, пешгирии гармшавии иқлим, таназзули заминҳои кишоварзӣ ва кам кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ ба ҳавои атмосфера мусоидат менамояд. аз се даврае ки дар иқлими тоҷикистон мутахассисон ниҳолшинониро тавсия медиҳанд, фасли тирамоҳ ва рӯзҳои мусоиди зимистон бештар муфид аст, зеро дар ин давра ниҳоли шинондашуда то фасли баҳор ба хок мутобиқ шуда имкони сабзиш ва нашӯнамо ёфтани он бештар аст. имрӯзҳо тибқи барномаи рушди соҳаи ҷангал барои соли 2022-2026 агентӣ тасмим гирифтааст ки дар шоҳрои душанбе ваҳдат дар майдони зиёда аз 12 гектар корҳои кабзоркунӣ ба роҳ монад ки зиёда аз 10 000 бех ниҳолҳои сояафкан ороишӣ ҳамешасабз ва мевадиҳанда шинонида шудааст ки корҳои ниҳолшинонӣ дар дигар мавзеъҳои шафати шоҳрои душанбе ваҳдат бо маром идома дорад. ба ҳолати 14 январи соли ҷорӣ дар талу теппаҳои тезгари поён бештар аз 10 000 бех ниҳоли сояафкану ороишӣ ва мевадиҳанда шинонида шудааст. ин иқдом аз ҷониби агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ташкил карда шуда ҳадафи он сабзу хуррам намудани муҳити атроф бахусус шафати роҳҳои мошингар мебошад. ниҳоли дарахтони сояафкане ки дар талу теппаҳои бекорхобидаи шафати роҳи мазкур шинонида шудаанд имкон медиҳанд ки оянда ин макон сабзу хуррам ва назаррабор гардонида шавад. чунин иқдом бо назардошти мусоид омадани обу ҳаво суратнок идома ёфта ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои муайяншуда мусоидат менамояд. дар маъракаи ниҳолшинонии шаҳри ҳисор зиёда аз 500 нафар намояндагони касбу кори гуногун иштирок менамоянд. бояд гуфт ки дар ин мавзеъ беш аз 1500 бех ниҳолони павлония шинонида мешавад. маъракаи ниҳолшинонӣ бо мақсади беҳтар намудани вазъи экологии шаҳр, зебо гардонидани кӯчаву хиёбонҳо, татбиқи сиёсати давлатии ҳифзи муҳити зист ва баланд бардоштани маърифати экологии мардум амалӣ карда шуд. мо нақша дорем ки дар соли ҷорӣ нақшаи пешбинишударо ба пуррагӣ барзиёд иҷро намоем. дар ҳудуди шаҳри ҳисор то ба имрӯз 5400 бех ниҳол шинонида шудааст. тибқи нақша соли ҷорӣ дар шаҳр бояд 20 000 бех ниҳол шинонида шавад. соли гузашта масъулин дар самти ниҳолшинонӣ нақшаи бар уҳда доштаашонро барзиёд, яъне ба ҷои 15 000 ниҳол 49 000 ниҳол шинониданд. имсол низ ният доранд ки нақшаи ниҳолшинониро барзиёд иҷро намуда ҷиҳати сабзу хуррамгардонии шаҳру деҳот саҳми арзанда гузоранд. гузориши дилшод раҳмонзода ва садриддин иброҳимзода аз шаҳри ҳисор барои барномаи иттилоъотии ахбор. озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат соли шашум аст ки таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар саросари кишвар баргузор карда мешавад. соли гузашта дар ин сабқати ҷумҳуриявӣ аз ноҳияи файзобод 4 нафар хонандагон иштирок намуданд. гузориш дар ин хусус. соли 2026 низ таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат баргузор карда мешавад. кормандони шуъбаи маорифи ноҳияи файзобод баргузор намудани озмуни мазкурро дар доираи татбиқи ҳадафҳои 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илм, маориф бо мақсади таҳкими тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасии боз ҳам бештар пайдо кардан ба техникаву технологияҳои муосир, тавзеаи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, рушди рақамикунонӣ ва истифодаи зеҳни сунъӣ,
پیوند علم با استحصالات، جلب خوانندگان و دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه و آموزش همه‌جانبه علم‌های ریاضی دقیق و طبیعی، همچنین دریافت و معرفی استعدادهای نو ارزیابی می‌نمایند. سعید حاکم مجیدزاده، خواننده صنف نهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه فیض‌آباد از زمره آن اشتراکچی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت در سال 2025 به شما رفته، با بلند برداشتن نیروی ذهنی و پیشنهاد نمودن اختراعات نوین تجهیزات متالگدازی و در آینده برای استفاده بردن این نوع تجهیزات در ساحه صنعت کشور ضروری شرکت نموده است. دستگاه من دستگاه متالگدازی بوده، از عبارت می‌باشد از 2 تا ترانزیستور، از 1 تا کاندنساتور، بلوکی که 12 ولت جریان دائمی می‌دهد و سپیرالی که متال رو می‌گذارد. این نورس زاده صاحب استقلالی وطن مقصد دارد با اختراعات نو که با نیروی برق پست بنای استقامتی را گرم می‌نماید اشتراک خواهد کرد. جهتی باز هم تکمیل و تحکیم بخشیدن آزمون و تأمین نمودن شفافیت در روند برگزاری آن به نظامنامه آزمون تغییرات و نوگانی‌ها وارد کرده شدند. از جمله پورتال جمهوریوی آزمون تهیه گردیده تمام روند بهاگذاری، معلومات اشتراکچیان غالبان و سوالگذاری از جانب اعضای حکمان توسط آن صورت می‌گیرد. همچنین سنجش دانش اشتراکچیان دور 4 آزمون اولا به واسطه مرکز ملی تستی و بعدا در نزد هیئت حکمان صورت گرفته، واسطه های معین نمودن غالبان تقویت بخشیده شدند. عین زمان برای شرکت نمودن در این سبقت ذهنی جمهوریوی شماره زیادی خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه فیض‌آباد آمادگی همه‌جانبه گرفته مقصد دارند که با دانش بلند، ذوق و سلیقه خویش در دور جمهوریوی جایهای نمایان را صاحب گردند. محمد علی عبدالکریم، خیرالله خالمومین‌زاده، فیض‌آباد اخبار. در صحیفه نوبتی شما را با رویدادهای خارج مملکت آشنا می‌سازیم. در جهان جنایت‌های کیبری با سرعت بلند افزایش یافته ایستادند. طبق اطلاع مرکزی تحلیلی چک‌پوینت در سراسر جهان 22% جنایت‌های کیبری به قید گرفته شده است. طبق اطلاع منبع در 5 سال اخیر اهالی فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا به دام قلابان افتادند و در مجموع 300 میلیارد یورو را از دست دادند. متخصصان برای مبارزه با کیبرجنایتکاران چاره‌های جدی را از قبیل همکاری بین‌المللی، بلند برداشتن سوادناکی کیبری شهروندان راه‌اندازی نموده ایستادند. باستانشناسان در قزاقستان تصویرهای نادر و بی‌نظیر را در سنگ‌ها آشکار کردند. این بازیافت‌ها را در اطراف شهر تاریخی کنتاو پیدا نمودند. باستانشناسان در راه بزرگ ابریشم تحقیقات گذرانیده با استفاده از اسکنر موثر نوری بیش از 700 تصویر را از 74 موضع ثبت نمودند. تکنولوژی‌های نو امکان دادند که رسم‌های قدیمی به شکل رقمی تبدیل یافته برای آموزش منبعد آسان‌تر می‌گردند. در این تصویرها لحظه‌های شکار، عرابه‌ها و سربازان تصویر یافتند. قبلا بسیاری از این نقش‌ها با سبب فرسوده شوی سنگ‌ها کم‌نما بودند، اما اصول‌های نوی رقمی رنگ و جزئیات آنها را برقرار نمود. طبق اطلاع عالمانی ساحه رسم‌های سنگی به عصر برنجی تعلق دارند. عالمان بر آن نظرند که رسامان باستانی از مواد طبیعی از جمله مینرال‌ها استفاده بردند، رنگ‌های گوناگون به دست می‌آوردند. تحقیقات مینرالوژی نشان می‌دهد که بعضی از این رنگ‌ها هنوز از دوره‌های نئولیت ارزی وجود داشتند. از سبب نامساعد بودن آب و هوا در منیتوبای کانادا صدمه نقلیاتی به قید گرفته شد. در نتیجه 14 دانشجو جراحت برداشته به بیمارخانه انتقال داده شدند. طبق اطلاع منبع راننده از اداره کردن اتوبوس نبرآمده چپه شده است. سبب چپه شدن اتوبوس این یخبستن راههای نقلیاتی میباشد. بنا به معلومات متخصصان 4 بیمار برای طبابت منبعد توسط هواپیما به مرکز علمی طبی وینیپگ و 3 نفر آنها به بیمارخانه کودکان انتقال داده شدند. در شهر دوشنبه مسابقه بازی ورزشی بین نورسان برگزار گردید. در این مسابقه ورزشکاران از روی وزن‌ها معین گردیده بین هم رقابت نمونوی نشان دادند. گزارش در این خصوص.
давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар кишвар инфраструктураи соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ дар пай амалҳои созанда мутобиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ ба роҳ монда шудааст ки бо ин роҳ варзишгарон аз муосиртарин имконатҳо истифода карда бо азму иродаи қавӣ дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ иштирок намуда пирӯз мешаванд. дар шаҳри душанбе бо иштироки зиёди наврасон мусобиқаи бозии варзишӣ байни наврасон баргузор гардид. дар ин мусобиқа варзишгарон аз рӯи вазулҳои муайян гардида миёни ҳам рақобати намунавӣ нишон доданд. ҳамин гуна мусобиқаҳо метавонанд барои насли оянда таҷрибаи бузург гардад то наврасон тавонанд дар оянда дар рушди варзиш саҳми назарраси худро гузоранд. ҳамзамон ба хотири тарбияи тарзи ҳаёти солим ва ба навъҳои гуногуни варзиш машғул шудани ҷавонон толорҳои варзишӣ бо муосиртарин шароит ба истифода дода шудаанд. ҷавонон метавонанд аз ин имкониятҳои фароҳам гардида истифода намуда парчами ҷумҳурии тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ шоиста муаррифӣ намоянд. дар фарҷоми мусобиқаи мазкур дар фазои тантанавӣ ба ғолибон медал ва ифтихорнома тақдим гардид. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоъотии ахбор хотима меёбад. бароятон беҳтарин